Bani horja pangiligion horja saya rumah tua budari sokot liarion. Ase nini hurnami ben nasyamma gondrang pangalwalon hubani tondong nami. Ben nasyamma gondrang pangalwalon hubani tondong nami. Mundur perlahan terus. Sombah tondong tay, pakai na siap. Sombah tondong tay. Pahompu apa saya pasir sih pahompu. Terus. Ya, tahan tondong. Tondong. Tondong lagi. Ya, tondong. Tondong lagi tondong. Terus mundur. Terus mundur. Ya, tulang kami tulang na buju. Bison bubar itu hampir para dihamido. Tempat pangarwalon tu kita. Asa tiga ada tulang maju. Masih kurang. Masih kurang tambahin. Iya, masih kurang tambah. Satu lagi tambah. Tiga tulang masih. Iya, tambah lagi. Gorang gua masuk nanti dari itu hatuhi ke saluhna. Pahopu, gua punya pahopu. Ya. Sohoniman, amang baru, ako din rohanami, sa kapto kami di Bek, gamuna mula-hula muna. Tumato masalah rohanami, tumamatay niya sudah ada. Tak na ko na siya panapera din ibo. Sa kapto kami Bek, gamuna, tumato masalah rohanami. Iya, masuk terus. Om mapar gue ini holok tulang pahokumuna. Om masih borong namping duamu. Las di rohamuna, mati. Iya, baris lah. Kalau nasiam bobot itu lengkap. Tunggu nasiam. Kalau nasiam bonas itu lengkap. Bonas. Kalau nasiam bonas itu lengkap. Masuk kamu tulang. Horas.